Dadak Hora Soilai bilang Warbagri Digital News Forum Seng Nek Itu Kaman Pollo Ke Ladak Kadukowe Bangko Committee Seng Pollo Sebenarnya bang ke Rangsina Bay Vice President bang ke Sing Keron Secretary bang ke General Secretary bang ke Rajesh Keron Finance Secretary bang ke Wilson bang Assistant Secretary bang Wilson Kedua Bangko Committee Sing Pollo Ketua posisi itu lah dua bagri jalan tentang kenangan bom digital news forum digital platform yang kita teman-teman ke information tolong kono kan kena bang ke digital long hotel long sih dia itu hai kedua gue ini jagat non digital long iklan atau si atau kan news kami dalam lo politik yang digital long nani dolong lelu orang lelu ni lelu karena di development lelu long si ayam news gue tidak kami kena ngadimu bangke kedua gue ini sleeping nggak dunang pola sleeping nggak bukan sleeping petition apa sleeping itu kemudian anak kita apa digital long itu dia macam ini separuh itu satellite long yang long dunang dah separuh long itu long sleeping itu petition long anji pun am dulu sila itu forum itu kanan ko an ariso yang tunggu digital apa kamu tunggu itu alang itu kedua bisa kami honor respect dalam lagi tapi sini bangso forum hari ini itu orang bilang tim sekali dulu lah Basta meron bang kaya lalo dari recognition atau binti bang kaya lagi klaim binti ini lohin dan hin besar dulu di hey kalau dia unvoiced aja berapa lu belum dulu gue makadam dan sini digital news rorim semua Oke, saya bilang digital news ini kedua ini suruh bilang ini ngarong penalang itu penting loh. Kasi pini bagian itu aja include pen dua boria long stame digital news forum sing veg nang ji pola so kimang pen ini anban itu kichun yo pola pini ban itu isi ani githe pada pini bangke isi milestone as konti ciman polo kasi non ki bangji ani pen bangke pini pen bangke ni pen samila digital news forum apa thak ya ki pang tang ponji apa sini pen ani pin stame kachi se kondolo pen digital news forum pen joksi dua bogri ang kanglong kidu kisung pen chenglok ladak kiram nang dia son long ans stame ni tum along tin stame kirap ki paleji phansi pen kachi se kondolo la pen la duar bagri digital news forum apa ki ni tum सरकार अफान की पश्चिमी पेन नंगी पेन चेंगलोक la pen dak litum duar bagri ang kanglong ki duki sung ans tame सरकार fan ke pachimi pen un an bang ke kerapi palong pen dak litum ang kanglong development hins tame ke paching thu dun dia hins tame litum ka ki sami lag ni tum duar bagri digital news forum lo do an apherang ki sami tum ka ki tame ki klem ka paduk pen si da duar bagri ang kanglong bang ke development hin abang ke papang dun dia phansi tum ka ki tame ka bol ipon dolo kasi pini ya bangke ni tum digital news forum dak la kohora so lang bingo kiseng pon long pon tum kadok wis kami ning arong kasi pini bangke ani the paman pon